svima. Ovaj put ću vam pokazati kako da instalirate botove za Counter-Strike 1.6. Ovaj video već sam imao na mom kanalu, ali sam ga obrisao zbog muzike, to jest autorskih prava. Video je pomogao mnogim ljudima tokom ovih par godina, znači video sam bio uploadao 2009. godine, ali ću pokazati i u ovome i nadam se da će i dalje nekome ovo pomoći. Kao što vidite imamo jedan file, znači jedan WinRAR file, download link će se nalaziti ispod videa u description, to jest u opisu videa. I šta je potrebno da uradimo? Znači ekstraktovat ćemo file na desktop ili svejedno gdje ćete vi. I kao što vidite ja imam verziju od KGB, verzija 44, protokol 48. Ako imate znači ovu verziju, to jest mnogi od vas, onda znate da instalacioni folder se nalazi na C, Games, CS1.6.2 verzija 44 i kao što vidite potreban nam je ovaj folder CSStrike. Također otvorite znači i ovaj folder i u njemu se također nalazi folder CSStrike i dovoljno je da samo taj folder prebacimo znači ovdje u instalacioni folder Counter-Strike. Znači samo pustimo tako, kliknemo na yes i izaberemo znači ovdje do this for the next 5 conflicts i izaberemo move and replace i također ovdje isto označimo i kliknemo na yes. I znači malo sačekate dok se botovi instaliraju i to je to. Znači tako instalirate botove i pokazat ćemo i u igri šta treba da uradite da biste imali botove, to jest da biste igrali s njima. Kao što vidite, botovi će se automatski dodati ukoliko se ne dodaju, to jest ako želite dodati još botova, na tastaturi pritisnite slovo H i pojavit će vam se meni za botove i kao što vidite, znači ovdje možete dodati jedan po jednog bota, to jest igrača, ili možete znači ovdje dodati više od jednom i tako dodajte botovi. I ukoliko želite pogledate dvije montaže moje, znači o Counter-Strike, znači dva mala kratka klipa, možete kliknuti ovdje na anotacije i to je to. Ćao!